267 da eba 176 parliament ni badal adhibeshan ulnwi salo Manipur ni pati mwng bo darano tuye kok sanai abono tuye kok banglaikha kebeng bodol te hapani bkhak tei a kok banglai mani wo tesha ur pati kha adhibeshan 267 dara bo lok sabha te haste sabha bo joto samang butang muthagai khorok ni breino sagori gri khlaiei him rimani pati mwng ni habano tuye sanlai mwng no tuye notice khlaimani congress ni logi joto kebeng bodol aro rogo simung rilia Narendra Modi hapang kendriya parliamentary mantri Prahlad Joshi 267 dara no karaibo 176 dara no tuye kok salainani bagai saka Lok Sabha ni speaker te haste sabha ni chairman 267 dara bo kok salaimani sanlai mungo kebo kok sayani bagai kebeng bodoli member ro kebeng mwng khlaiga abo hai haba rogo phasalo bo adhibeshan kok saimanlia kaini bkhakteino Bureau Report Kokkhorang